kita siram dengan kuahnya. Aduh, penuh sambal nih jadinya. Iya, nah, lihat. Makassar. Madagaskar. Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Hari ini Mama bakalan ngajak kalian untuk makan bersama kami, makan online, makan virtual. Mama hari ini masak. Mama hari ini masak makanan atau salah satu makanan khas Makassar, khasnya orang Bugis. Dan itu tuh kesukaan kami, namanya coto Makassar. Coto, sayang. Coto mah. Coto. Nit soto, mit es. Coto Makassar. Coto Yeah, Makassar. Coto Makassar. Kom aus? Makassar. Ya, pintar. Makassar. Dia bilang Makassar. Madagaskar. Kelakuan. Apa yang Mama bilang? Untuk resepnya sendiri, resep versi Mama udah pernah Mama vlogin. Jadi bakalan Mama tulis linknya di description box. Tapi ini bakalan Mama kasih lihat kalian dan Mama jelaskan sedikit apa-apa aja sih yang ada di kuah coto Makassar ala Mama. Oke? Ini kalian lihat kuahnya tuh. Kalian lihat warnanya itu benar-benar seperti coto Makassar yang dijual-jual di Balikpapan. Karena Mama datangnya dari Balikpapan dan demen banget makan coto Makassar ya. Tuh, kayak gini. Terus di sini ada jeruk limau kunci yang bakalan kita iris-iris. Dan udah ada sambal cotonya, tapi kali ini Mama nggak bikin sambal tauco, melainkan sambal biasa aja. Terakhir itu pada nanya resep sambal soto Medan kalau nggak salah ya. Jadi ini gampang banget. Cuma cabai merah aja sama bawang putih yang kalian rebus, terus kalian haluskan dan kalian kasih kuah coto atau kuah sotonya ke sini. Kalau suka bisa kalian kasih sedikit cuka, terus kalian kasih sedikit garam, sedikit gula, biar ada rasanya gitu kan. Kayak gini aja, gampang banget. Di belakang ada lontong, lontong ekspres versi sini. Terus di sini udah Mama rebus hati sapi dan handuk sapi alias babat sapi ya. Ini udah direbus sama rempah-rempah gitu. Mama ngerebusnya cuma pakai daun salam, pakai serai, pakai lengkuas, bawang putih, garam, merica. Itu aja kalau nggak salah. Lalu di panci yang sebelah sini ini adalah rebusan daging sapinya. Jadi ini semalam udah Mama rebus daging sapinya sampai empuk. Terus airnya Mama tuang ke sini nih. Jadi dia tuh rasanya lebih endol gitu kan. Tinggal kita potong-potong, jeroannya juga tinggal kita potong-potong. Nah, sekarang back to kuah coto Makassar. Ini apa-apa aja dalamnya. Untuk bumbu halusnya sendiri kali ini Mama cuma pakai bawang putih dan kemiri yang lumayan banyak. Itu dihalusin bersama ketumbar, jintan, merica, apalagi ya yang masukin. Kayaknya itu aja. Terus rempah-rempahnya pastinya ada lengkuas, ada daun salam, dan ada serai yang udah digeprek. Kalau kalian mau, kalian bisa masukkan juga air cucian beras. Kali ini Mama nggak pakai air cucian beras karena kita tidak ada masak nasi, melainkan adanya cuma si lontong. Lalu pastinya kacang tanah yang sudah kalian sangrai dan kalian haluskan. Kayak gini. Bumbunya sendiri pastinya kalau kalian yang demen pakai kaldu atau penyedap rasa silahkan, tapi Mama hanya pakai garam dan sedikit gula saja seperti ini. Ya wis, ini semuanya Mama siapin ya. Hai. Hai. Hai guys. Siapa ini yang duduk sebelah Mama? Mama ngeden flash essen. Gak mau makan flies, mau pakai Mit der Reis nur essen. rice block, Ich auch. lontong.
Zoe juga mau rice block aja sama kuahnya. Sieht gut an, dass das Tuh, ini dia perintilan kita hari ini. Ini ada kecap manis sambal. Ini abang suka ya. Dia demen. Kita baru pertama kali nyobain. Ada kecap manis biasa, ada jeruk limau kunci, ada daun bawang, ada sambal, dan ini dagingnya udah mama suwir-suwir. Asli dagingnya lunak banget, geng, sampai kayak gini bentuknya. Terus ada hati, ada babat atau handuk, dan ada lontong. Lalu ini dia sih kuah CTM kita hari ini. Coto Makassar. Sorry. Coto Makassar. Coto Makassar. Makassar. Nah, ini coto. Coto Coto Makassar. Makassar. Kamu bilang? Coto Makassar. Coto Madagaskar. Coto Makassar. Coto Madagaskar. Iya. Gimana? Coto Coto Makassar. Makassar. Super. Kal. Yaudah, mari kita racik ya. Ini bagus. Mau kusul-kusul terus. Aduh. Gaan we zo'n Yaudah, rijstblokje vertellen? ya. Rice blocknya dibagi-bagi. Met een rijstblok. Kamu cuma mau rice block aja. Mama. Rijstblok. Nou, een is Kok sulit bitter? Ay, jatuh ke sambal. Rijstblok sambal. Zo. Oh, en met sambal. Ha 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 ha. Mau. Ja, oh. Maar het is toch zeker. Besser. Hij doet het niet vast. Domme, diese. Nee. Njam. Wacht. Njam. Hoe zit dat zoveel? Kocik pakai? Hoe zit dat zoveel? Dat zo. Wow. Rood. Limau. Mama, we doen rijstblok. Iya, mama kasih aja cuma rice block aja, oke? En je maand. Ih sayang, kocik hat spoon van chili dan sambal. Die gibt's doch gar nicht. Ja, wegen dem sicher Zwicke. Wieso? Ich habe Gottschalk vorher gemacht. Ist aber rot. So. War am Schluss. Ini voll, so. Well, I'm not a crook. Ay, jatuh ke sambal. Rijstblok sambal. Zo. Oh, en met sambal. Aduh, penuh sambal nih jadinya. Iya, nah, lihat. Nee, dit is weer. Ik heb dit er bis daar. Jadi buat Ja, pulang. aber sicher richtig scharfer Sambal. Dia muss mal andere Zwicke holen. Dat tas. Jepit-jepitnya juga kena sambal dibikin abang. Bawang anu. Bawang goreng. Sini. Goeie Dat heb je geen. Tunggu bawang gorengnya lupa. Goeie papa, kom maar Louis. Een pissie. Hij is nog krop. Papa. Oh, nggak ada kerupuk. Mama lupa. Ach, de rest is de schaaf. Makan coto Makassar nggak pakai kerupuk. Geen probleem, mama gaat het essen. Ja. Ini yang punya abang. Nggak ada kerupuk. Aduh, Suwi nanyain kerupuk nih. Ya nggak ada kerupuknya nih. Selamat makan. Selamat makan. Aku pakai sendok yang di lontongnya. Ik wil kurz sagen. Ya, In kurz kannst du mir zeigen, wie man Kuckuck macht. ya. Muss nicht warten, bis du groß bist. Kann Dann schon bitte auftauen. als Kind schon ein bisschen anfangen So, kochen. pakai daging.
Selamat makan. Selamat makan. Saya Pakai kann hati. den auch kochen tun. Eier nur. Mama, kannst du mir dann morgen zeigen? So, Mama lanjut ini. So, kasih jeruk. Enak nggak? Enak banget. Sambal. Ini yang buat mamanya. Kita siram dengan kuahnya. Hast du nur Reis? Ja, Wow. Reisblock hast du nur. Ja, bei ich habe nur Reisblock. Ich habe auch die grünen drin. Ich nicht. Die schmecken echt gut. Kok. Enak. Oh, bawang goreng lupa. Habt ihr Ketchup Manis? Willst du? Und das Ende scharf. Scharf. Das ist der scharfe. Yang pedas yang itu, aku tambah lagi deh. Doch. Tambah deh. Ketchup Manis. Das ist Ketchup Manis, das ist nicht scharf. Das ist Itu nicht scharf. normal Das kecap ist nicht manis. scharf. Coto Makassar ala Mama. Yum yum yum. Enak banget. Enak banget, the bomb. Enak banget, the bomb. Enak banget, the bomb. Mama, Ya. kannst du übermorgen mal zeigen, wie man Reisblock macht? Reisblock. Kamu mau tahu gimana cara bikin nasi balok? Nanti Mama kasih Und lihat ya. morgen wird Mama für mich Kuppel zeigen. Zoe pengen tahu gimana cara bikin kerupuk atau ngegoreng kerupuk. Ich auch. Morgen Kocik. Kochbuch, übermorgen Reisblock und Lontong. übermorgen kochen Kinderbilder. Aha. Selamat makan. Duduknya yang bener, Koci. Tun wir Eier kochen, Samantha? Mama dulu tuh ya pertama kali makan soto Makassar itu, lagi-lagi bilang soto, coto. Pertama kali Mama makan coto Makassar dulu waktu SMP. Dan asli geli banget ngelihat si handuk. Jadi selalu pesan daging tok. Terus udah SMA gitu, aku diajak sama salah satu kakak dari gereja makan CTM lagi. Dan disitu aku coba pakai babat, pakai hati gitu kan. Disitu udah baru suka, langsung jatuh cinta sama jeroan sapi. Aber Sambal ist gut. Sambalnya enak. Nee, ganze Löffel. Wih, pedas loh. So, halbes vergessen. Dann Manis. Oke. Dan kalau di Balikpapan kita beli CTM yang di Landasan itu ketupatnya itu for free, sama minumnya juga kalau nggak salah. Tambah. Mach nur noch die scharfe Brühe. Warum nicht die Brühe scharf? Oh. Ich hab die beiden doch genommen. Mama cobain pakai kecap manis pedas ini. Minta tambah. Findest du das? Sambal ist Wahnsinn. Noix, chili, Knoblauch und die Brühe von Coto und diese Essig. Ja. Das ist gut. Die Essig. Chili waren so orange. Iya. Ini yang kurang itu desiran ombak
di pasar Landasan, di Landasan tau gak sih? Tuh. Udah smak subi Balikpapan. Pede banget. En fällt nur diese Meeresbrise dazu. Mama. Ombak. Hello. Papa. Weg. Was denn das? Reibler. Party. Wow. Und dann. Hey. Lala. Ja, das ist noch. Oh. Ist das eingeschaltet? Ya. Okay, warte. Sobi lagi? Schau mal. Ich lese jetzt mein Buch. Tenang. Aber rauskommen. Tambah Bu. Was denn das? Dann kurz zeigen, was das Buch ausgebracht Oke. Mit einer Fee. So ini jepitannya dari tadi. Mau cari yang ada lemak-lemaknya. Mama, Ja. ich hab noch Fee. Ja, schon gesagt. Das man mit Doppel-E schreibt. Sicher. Also nur mit diese Farben. Ja, weil das merkt dann Fee. Von der Mehrzahl. Kamu nggak pakai jeroan? Pedas. Voll. So Hati-hati wird loh. sie gemacht, so tust du gar nicht, macht sie voll. Was für Rindfleisch hast du verwendet? Gulais, Guys. Kohlefleisch, ganz normal. Ya. Wo haben wir gekauft? Penny. Sambal. Ja, das war eine Schlüssel. Kalau orang Makassar bilang agak kareba Makassar. Makassar di, ya, gitu ya ngomongnya. Aduh. Porsi kedua Bumil. Ach du. Dua ya. Spitz. Ich war zuerst, weil ich habe gegessen und The Bomb. Wahnsinn, ja. Papa, so lecker. The Bomb. Jamaica-Pan. Mega Bomb. Und doch auch. Was? Passt schon. Nah. Dan suka greget makan CTM itu ya. Kalau di warung CTM karena mangkoknya tuh kecil banget. Dan suselis ini masuk ke Lenda by CTM di Balikpapan. Mangkoknya tuh kecil banget dan suka tumpah-tumpah gitu. Warte, pass auf. Pass auf. Ich wollte Gebirge, aber so fertig ist. Boah. Ini sih tadi mama bilang mama udah masak, dia ngotot, dia ngambil roti. Вот, конечно, контр, это тоже вкусно. Сейчас мама что-то Wah, enaknya. Abang 3 porsi. Dry portion. Voll. Und auch so voll. Pocik udah kenyang. Ich brauche Mama, wie Baby bauen. Dabei klein Mentor. Pedas. Gitu di telinga. Ini Sambalnya sih enak banget jadinya hari ini. Suka beda-beda gitu loh rasanya. Iya.
tergantung kuah yang kita campurkan. Ini pakai kuah CTM di sambalnya tuh. Waduh, endol. Finish. Kalau kita nih sang makan dulu ya, sudah alles habis. Udah habis ya. Ontut banget. Kenyang banget. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Watching, Zoe. Sarangnya, bye guys. Bye guys, sarangnya. Sarangnya, tabung. Wow. Absolute mega bomb. Coba resepnya. Was wordt mijn afzetten? Wat Hinten. Di belakang, hinten, rote punkten. Di belakang. Daar. Daar. Iya, di belakang.